Nabo akariba mikumbone ni bachumirite na kwethirwa bagitetera sibitari ya mikumbone level 4 aria bethirite bakiuga sibitari iji itithiritwe ikiujuria kiwango kiria iri kumana nayo kwethirwa itina mathagaja gitumi ja gutungatira sibitari iji bakiongerera gutina ndawa amwe na kinya utungata buria bwagirite buria bubatere kwethirwa bukiba bakinenkerwa nikenda bethirwa bagichionera ugima bwao bwa mwiri nandi ni bethiritwe bakiuria atongereria bao kwija na kwithirwa bagiukiriria sibitari iji na kwithirwa ikitungatirwa uria kubateria nikenda bethirwa bakigwatira utungata mutugikare na chotariria akariba kumanteresha mikumbune wandini yankwene ne bashumirite kugathina ya wira nene baukurukira wakagita gaka ne gucho utungata bogima bomwiri araba kugashibitari rera kwena boni mikumbune subcounty hospital irene ya kiwango kia level 4 indi bakiuga utungata bashibitari je batebona gaburu thina na twenio isibitari ginya itibangu babare witaga muntu akwarira uria kwenda ate kwareria ja mwaje kana kuyukia nesima thaa 11 witote ndago kundagua witokerwa sibitari tena daktari ibaanire kwendawa ara borotari cietu mikumbune ni gitangugi je moya agerwa mwanga narwo ni ujura nandi batu tumaga tugeta guswa services cia sibitari kuraja kuma nturene na twina sibitari ariku na twina ekuru betu sibitari ye mikumbune turinde expect ni akatharaga ekuru pamami betu na ekuru betu rira kwina bataru lakini onto baroketha kaingi uritara sibitari ukerwa nonga bugite atia bwite mbere kana tutwiragwa ira tugusetha nwita okethira muntu akona injury so gwatwika antu aria ari ugigua akagitirwo huduma empwe ati ukinyo na inya kinyo watwika oti huduma ogitirwa nandi na muthuro jo munene akariba ne baugite niritwakire andike sibitari je na kiwango kia level 4 indi mutungata gutijo bakiuga kaba bari na dispensary iri no tungata antu na gisibitari gikinene gitina utungata tutimbo kara sibitari level 4 lakini gotwika ni chemist irio wetore andikirwo ndawa okerwo kagure utigintu ja kiu iro tora ye sibitari mikumbuni level 4 rietwa kanire level 4 ritirwe twiriri itoriga sibitari level 4 ya Kanyakine service cionthe lakini mikumbuni ni level 4 kinya daktari ana thakenda thainya utumbo kundwa ndawa thini tekinyi nyaba wethera ombo kabaire woruo ka daktari baetere daktari tori minister yothi abayukiria itibongo ba mikumbune betabo kana atuba mikumbune bate batana kibangi na tugitira rietwa riu atwetherie dispensary antututhiria ngerwera tukuona private na tukiona private no kuona ura mantu ya thugire muthiene ni romba reo kirengabana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni MCA wa Martin Kome Makasi kubategera kenda bakomokombone bu na ngabana wetu uratwendete muno tumwira atiri sibitari irari na ugite akeja atumitegere tema na ndi tumwire sibitari na yatutegere na twikire into bira bikwenda itukwenda ndawa na nyama daktari atongere betu batwathurire ibeje batutegera gwatwika bateyo tutegera igita ritirei igitire kai muno bakeyo tuswa mamikumbone wandine yankwene gicigombonge ke Southimeti nke reportera tito wero weekendi rea kwa rieto ni mutugi kare